where a vintage Friday. Work and happiness. A Juma ni nije. Where the baby I may say. Say oh yeah Juma. Say Juma ne te say. Say a Juma no ekwa say. Ma wani nye a Juma oh yeah hu. If you say obi a ketua wo ensu ni di. Sa na tie o. Na nya no nso ni ade bobra. A Juma no. E ga na ngwa na get ya Juma. Obi a nchiri se fo asem pakodo. Once a penny be about now for ya no atumoto ma kakra ha. E my system no ye de organa ma ntisa wa brochi. Enu ndi ya na nkrofo ntiase kra. Say Ghanaians we are magicians. Oh yes. Abroche for kra ba kra no ma beti atom. Ana ti o. Enu ndi adwuma wo ye bia no. Ma woni nyi adwuma wo ye ho. Because e bia wo ye adwuma ne appreciate wa. Obi o ba bi show. What you say? Na obetimi aka nipa bebre bank for kra kiska say ne di tronka Titi bank for no ntade ende omo sha papa no omo tie condition omo skin so da so enso omo katua na atim say ko ba bia Etu omo ka na otwemienu o sa eno ne fie I say what start here Juma wa brochire on. Eno na otwemienu ye tuatu amka. Tia o ka say be ya wo ho nkire wo. Tia o ka say fasa mosika. Ozo tiska on. Na do baby so na otukwa odu ha be she half chale half. Enzo so sa. Ya appreciate adwuma. Opi say be do baby e me didi free. Ekobo se penibia sport me o se opi opi na tuei matua ne de na no se chama bi ye bi ma me pa kodi ufo bi o committee 7 hu ya se watua da ye tuatua ka ma esa no na wantimi amobra na da chi betre radio so abesere ska egofo be di watema Ghana Openi kwanche for tete banafo double T and I said Jumedi at the Amame. You're from me OPD. OPD. Are you 05 social media executive? Penny Quancher for Kakasian Komapa. Tete Banafo. Mavis Malaika. And we are Chidon Pampe. And Eddie Jumedi HSU. When you long talk. Sit back, relax, and enjoy back to back, non interrupted music. Kankasi Tete Banafo.